serikali ile Kenya bono na serikali ibwatiranite ikiama kia UDA ye president na ikiama kia ODM ya Raila Odinga. Abuwa bere bono na bwatite ekuli ya serikali ya Kenya. Seitoga West Mugirango mteno yo babo lenge na lengo Ruto. Oyo lengo Ruto ga no mujumbo kabeiro okukemosi ubwate Ford Kenya no era serikali na inde bayiro speaker bwese mbabwate share ya serikali abande ku senator no mwana uyu mutuli ho balenge ODM ya Raila ijira serikali na kila wate bari tumusomaralia abazira bamusomaro batige go takai bosamaro ODM ni bwate share ya serikali te kunyarekana na bali bali ODM ekaroba yiwe serikali na baroba cha ukiko bomba tosokeje bitobya West Mugirango bagende kuturandelia serikali ekaruguta mutwe ntwara ndikuga ayama bitu komanya uweze kujua ile inafanyika kesho tufanye ya leo na ya leo ne linga ya West Mugirango toa bintu byeto na itubaliwe gato kuita kuika 2027 katika ile imetie ngose ikomi nemo dindanza kuligite bunaliyongi ekekogera n'integiti budget twaite yomo eli turanginywa iraika ase abantu bandi nere sababu budget yebogoreti pale ye Miracle Road ye kuruma gombo ike bondeni tumaye gusoa kibirigo itirimbuke mutagara egende ike mutagara nechinde chiro nekarumuroje soko uru ya beire bono manyete budget yomo eli bono kurwanira rwere na serikali ile koenelia budget yo uchiase biroche uchiasa abantu bari babo ndenero kiro yo bwa serikali nje na constituency ya ndenero kiro mugasoigoro yo bwa serikali egekogera ekarona chore tunya sai na chore ta abandi batano tukabasita kurwe musiye bake president Dingo chora ngango koligas nere asaba bachorire na inde kuntali ko koligas nere kinekyo kutokuja kora umutinyo nane umwako ukuthi yakolera abo asoba tebanga abana bali bokucha kwenda university make sure ngamwale testre amageta ino as office ya CDF nimbwato morovelyo neli neto musara na aliro musaro yumwandi yente bobe boro na inwe umusara bumutinyo yo igonguta kwakanira abana bane be constituency bonds affair babukire university so ngere abana abo ribaga baiti ba register amageta aba office ya CDF egere to bamanye bapange una bakogenda nekere basa liegot tanyore ngantu bwate details yecho kiro mwana urase record aiwe basa na tukianza katika ile miezi ya mwisho 11 ya uchaguzi mimi naomba wa Kristo tuombee nchi ya Kenya tuombee upendo uenee katika nchi ya Kenya watu wetu tupendane na katiba yetu ya Kenya ni nzuri zaidi lakini tena ni mbaya kwa sababu imepea kila mtu uhuru freedom ya kufanya kufikiri na kusema vile unataka yani I dare say hata mwenye ametolewa afisini through impeachment kama governor kama deputy president iko hata uhuru ya kusema anataka kusimama hata kama sheria inamkataza. That is the freedom we enjoy in this republic. Lakini wa Kenya, let us not overstretch this freedom to hurt each other. Let us love each other tukijua hapa duniani sisi ni wapita njia na siku ya mwisho tutafika siku ya kiyama tutaenda kujibu what we did with what the Lord God gave us in the Republic of Kenya. Mbaro tuangaine tuwe tukabeke ruestima itaiya se record. Na soe unaronga abantu bane mbaro babuate gentu yekuru kwa illegal connections. Ayekuwa ngaine tuwe naende na bakani nga moto sumbwa abantu bakubeke estima n'abantu bestima bakenya pa. Onye batumeta abantu baba bakangaina abantu bane
bakabachi besa bakabamekera estima mbaba ise watogosi ibona ateba nga ntogamba nibina onye abantu abo batubekera estima mbabwate authority ocha kutubekera ko bakatubekera bono tigaturiregularize connection yeyo igonye record ya ote ya soko nyore mita kurwasa Kenya Power kura ite libagandiro uchikiru mujumbe bagucha gukurura kurumwao tigato apply to regularize record yeyo estimate yeto kase record bacha gotebia ngesima igere illegal onye gotagete to go ikerie umuriro next month tutaragenda sichukura make sure wakore application na ene kila se kanisa tigambo liga ngosoe runde ga West Mugrango nganjo mujumbe abantu bane yo bakogenda ba overload transformer kiatika kire transformer ne bwato musigo bwestima ekobekirwa ne bwato musigo bw'abantu bakunywa estima kurwa se transformer ejo na ende gupimerwa yaikiri wororo aye utarasa bastima ugo chakwa bwata ni stima butuko ego butuko tuenzi bitoge testima aye watorentere irege kogera nayo korete overload ase transformer yo yatika paka bono nkari kore bwa transformer chawe smugrange korichi atekire chiko irwa bate banga ina torosia na ende mambi kogendere na ende yatikirane na abasoroi na pansa na asoroi usabe balia batarasa bestima kura itesa bestima egere topi merumbali gatungana toewe transformer estorena ine kerukwe ukwebe kure excess ase transformer igogwate transformer ya 20p paka balito akadere testima paka balito apply testima tuatikara sabu testima chief na kororaga abo akia sibara sa cheito everedi abantu baito kogera timotaka mte yugunga lero muntu na nakabwatire ngase Saudi anyore tuwe obegete estima butuko na debut bali bakobeka estima butuko mono nabana byashara bali bagusamba kitirisa bali mongo stitinga kamuraje toire ngora kogera sunte ngo takere na saitani yoye yakolimelia abantu estima